Evo je jedan jako bitan pojam ili termin u 3D modeliranju, konkretno u topologiji. Ovo je bitno zato što ako ovo tu shvatiš, ti se automatski počneš razdvajati od svih početnika u Blenderu, zato što većina ljudi se ne zamara s ovakvim stvarima, ali ovo tu je potrebno ako želiš raditi kvalitetne modele, ako želiš raditi modele na nekakvoj profesionalnoj razini, moraš se razumjeti u ovakve stvari. Neki dan sam napravio video u kojem sam objasnio kako napraviti modele, kompleksne modele sa savršenom topologijom. Radili smo onaj volan, ako je neko vidio taj video, stavio sam ga na ovaj kanal, isto na svoj glavni kanal na engleskom. I dođe mi na tom engleskom kanalu, ja moj prijatelj Alex u komentare, kaže: Arane, na minuti toj i toj ti se dogodilo sljedeće, imaš jednu verticu u kojoj se spaja 6 rubova. Je li to problem, on mene pita. Ja pogledam sad tu situaciju, to vrijeme, i vidim ja o čem priča. I sad sam ja tu rekreirao istu situaciju, to je sličnu situaciju u jednostavnijoj verziji, čisto da objasnim ovaj tu pojam, da možete vi shvatiti to pravilo i onda kad modelirate sljedeći put, morate ovo tu zapamtiti, zato kad će vam ovo stvarati kakve probleme. On priča ovako, ovom tu. Vidiš, kad sam ja radio ove tu rupe, topologija je generalno sve super, međutim, postoji nešto ovako, i pazi sad koji su mi štreberi, mi za to imamo naziv. Znači ovo tu, ovakva vertica se zove N-pole. Dakle, N-pole je vertica u kojoj se spaja više od 4 ruba. Znači, ako on ima 5-6 rubova, nije dobro, to je N-pole takozvan. To je navodno stvara kakve probleme, mislim, ja ću vam objasniti kakve to probleme stvara, ali on mene pita je li to točno na ovom tu sad modelu problem. Na ovom tu modelu, ja velim njemu nije, zato što je ovo tu ravna površina, međutim, može ti stvarati kakve probleme ako nije ravna površina. I pogledaj sad ovo tu sa strane. Ovo tu sa strane je jako sličan model, samo što ovaj tu vanjski dio, ovi tu vanjski krugovi, oni su ovako savinuti prema dolje. Znači, ista je stvar, zapravo potpuno ista, vidiš tu je rupa jedna, sve je isto posloženo. U ovoj situaciji ti taj N-pole postaje problem, zato što on nije problematičan ako je on na ravnoj površini. Dakle, ako su svi ti rubovi na istoj ravnini, onda to nije problem. Međutim, ako ta vertica, taj N-pole sudjeluje u nekakvom uglu, znači ako su ti rubovi koji se spajaju u tu verticu pod kutem, kao što vidiš ovdje, recimo ovi tu su gore, na ovoj gore površini, i onda ovi tu idu prema dolje, tu ti se stvaraju problemi. I sad pogledaj ovaj tu model. Znači vidiš da ovaj tu rub, vidiš kako se on ponaša, vidiš da je neuredan. Znači tu ide prema gore, pa tu ide prema dolje, pa tu opet ide prema gore, vidiš da je to ko da ovak neko nekakvom batinom nabio po tome i to se sad savilo sve, znači nije nikako lijepo. Ako odeš ovako smooth shading, ovako, vidiš da ne izgleda uredno, pogotovo ako upalimo neki matte cap koji je ovako malo više sjajan, vidiš da ne izgleda uopće uredno, vidiš da izgleda savijeno i izjebano, znači uopće nije lijepo. To su ti problemi koji ti se stvaraju kad se taj N-pole nalazi na nekakvom uglu. Da bi se to riješilo u ovoj tu situaciji, ovo tu je vrlo jednostavno i to inače i tak ide, treba ti vrlo jednostavno samo kosina, to jest bevel, kako se to veli, kosina, to sam googlao neki dan pa sam zaboravio, kosina bevel je bio Ctrl B. Uglavnom ti ovako možeš označiti sve ove rubove tu ovako koji su pod kutem i sa Ctrl B vrlo jednostavno dodaš ovako jedan bevel, 2 puta, znači scrollaš prema gore i sad dobiš ovaj tu meni i tu samo metneš shape na 1 i moraš imati 2 segmenta. I sad ti si izolirao taj N-pole, znači ti si ga kao prvo slomio na više dijelova, znači sad više nema toliko rubova u njemu, i sad ima 1, 2, 3, 4, 5, nema više 6, ajde, ali dalje je to problem. Međutim, što se u tome što sad taj N-pole je na jednoj ravnoj površini, znači ovi su svi rubovi na istoj ravnici, kao što vidiš sad. Nije, ovaj tu ide pod kutem tamo i to može i dalje stvarati nekakve probleme, ali je pod puno manjim kutem nego što je bilo prije. Recimo, u ovoj situaciji vidiš da ovaj gornji rub nije više u kurcu. Vidiš da izgleda puno urednije nego što je izgledao prije. Sad, još jedna stvar koju ću objasniti, koju mogu isto prokomentirati u sljedećem videu, što se tiče ovakvih površina kao što su kugla, recimo, ako imaš ovako nekakvu kocku, pretvoriš u kuglu s ovim subdivisionom i to. I ti sad, ako tu napraviš neki inset, ti ćeš dobiti sličnu situaciju, da imaš N-pole. Inače, to je vertica koja se nalazi pod kutem, međutim, ovisi koliko je veliki taj kut. Ako je jako mali kut, onda to nije problem toliko veliki. I dalje će to tehnički stvarati nekakve ovako, vidjet ćeš da nije savršeno i vidjet ćeš, moćeš primijetiti da na neki način malo strši, ali ako je to jako mali kut, kao što je na ovoj tu površini, da ima jako puno lica i zato je zato je kut između tih lica jako mal. Onda to nije neki veliki problem. Međutim, ako ti imaš sferu nekakvu gdje si napravi ovako, recimo Ctrl 2 ili Ctrl 1, gdje imaš jako malo poligona, sad je to strašno malo ovdje, ali čisto da vam demonstriram, onda ti se to već više primjećuje, onda ti to stvara puno jače deformacije
I to ti može kasnije stvoriti koje kakve probleme. Znači recimo ako pogledaš ovako ovu tu situaciju ovdje, vidjet ćeš da će ovdje se nekak svjetlo savijati na način na koji ti vjerojatno ne želiš. Ako pogledaš ovako, vidiš da tu nije čisto baš, vidiš da nije baš, malo je deformirano, kužiš. I sad to ti ovisi o tome koliko je veliki tvoj kut, koliko je veliki kut na kojem se nalazi taj end pole. Ako je mali kut, onda nije veliki problem, ako je veliki kut, onda postaje veći problem. I u ovom slučaju bevel vrlo jednostavno rješava taj problem, tako da zapamti ovo tu kad sam ti tu objasnio, ako mi neko pita u komentarima, ako želite da nešto sljedeće prokomentiram, pa se vidimo.